Ibihe byiza mfite bakunzi ba Initalk Rwanda, mwigomba natwe imiganiro dukora umunsi ku munsi bagaruka ku makuru na documentary haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Ku cyumweru ku itariki ya 26 ukwezi k'Ukwakira umwaka wa 2025 mu karere ka Ngororero habereye impanuka yahitanye abantu 3 naho abandi 15 bagakomereka bakajyanwa mu bitaro. Abantu bari muri iyi modoka yakoze impanuka bakaba bari bagiye gufata irembo mu karere ka Ngororero, bo bakaba bari bavuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Iyi modoka yakoze impanuka yari mu bwoko bwa Toyota Hiace, ikaba yarakoreye impanuka mu karere ka Ngororero ku itariki ya 26 ukwezi k'Ukwakira umwaka wa 2025 igahitana abantu 3 abandi 15 bagakomereka bikomeye. Iyi modoka yakoze impanuka ikaba bikekwa ko yarananiwe gukata ikorosi ikanabura uburyo bwo gufata feri ubundi igahita ikora iyi mpanuka. Iyi modoka yakoze impanuka yari itwaye abari bagiye mu biro byo gufata irembo mu murenge wa Muhororo mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Ubundi abantu bari muri iyi modoka bari bavuye ahazwi mu Byangabo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, bakaba bari bagiye gufata irembo mu muryango utuye mu murenge wa Muhororo mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Amakuru avuga ko impanuka yabaye ubwo iyi modoka yari igeze mu ikorosi riherereye mu kagari ka Gaseke mu murenge wa Kabaya, aha akaba naho habereye impanuka ubwo iyi modoka yataga umuhanda ubundi ikagwa yiyubitse. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Nkusi Christophe yatangaje ko bikekwa ko iyi mpanuka yatewe no kuba iyi modoka yarabuze feri ubwo yari igeze muri iryo korosi twavuze haruguru ikananirwa gukata ubundi ikahita ita umuhanda. Yavuze ko abantu 2 bahise bitaba Imana abandi 15 bagakomereka, ariko nyuma umwe wari wakomeretse nawe akaza kwitaba Imana ubwo yari mu nzira bamujyana kwa muganga mu bitaro bya Kaminuza ya Kigali CHUK. Mu bantu basize ubuzima muri iyo mpanuka harimo abagabo 2 imyaka 55 y'amavuko ndetse n'umugore w'imyaka 40 y'amavuko, ndetse imirambo y'aba bombi ikaba yarajyanye mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kabaya byahegereye ahabereye iyi mpanuka. Uretse ababitabye Imana kandi muri no mpanuka yabaye yakomerekeyemo abantu 15 barimo 9 bahise bajyanwa mu bitaro bya Ruhengeri, mu gihe abandi 6 bajyanye mu bitaro bya Kabaya byegereye aho iyi mpanuka yabereye. Iyi mpanuka ikimara kuba inzego z'umutekano zirimo polisi y'u Rwanda zese zigera ahabereye impanuka kugira ngo hahite hatangizwa iperereza ryimbitse ku cyaba cyarateye iyi mpanuka yitanye abari bagiye gufata irembo. Ndetse ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero bukaba bwarihanganishije imiryango y'abasize ubuzima muri ino mpanuka ndetse n'abayikomerekeyemo. Reka natwe dukomeze kubihanganisha. Reka ngushimire n'ababanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Niba ari ubwambere ugeze kuri Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe imiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary ha muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kano kazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.